Hürmetli bağlar, bugün bizden Tatar halkı arasında en büyük bayramlardan birisi Abdullah Tokay Tuğan günü. Kim soğuk Abdullah Tokay deseler, siz nerede deyip cevap verirsiniz? Şundan da Tatar tiline, Tatar grup adetlerine en birinci bulup yol salışı o bizden şairimiz, ekiyetçimiz Abdullah Tokay. Mana 26 aprel günü her yılda Tatar halkında şu bayramını ötüp gidiler. Bayram ediler. Mana biz de bugün sizin bilen şu bayramını başlangıç yağında bayram ediler deb yıldık. Hazır söz birinci baklasın. Bugün bize bayram olu tantana. Neyindi tanış mınglı ki bu? Tuğan jırı, tuğan dil. İsten bir de çıkmay turgan halık giyi. Tuğan dil. Bu jırının sözlerini kim yazgan bolalar? Abdullah Tokay. Eye bolalar, büyük dürüst ettigiz. Bu jırını bilmegen kişi bek sirektir. Abdullah Tokay büyük Tatar şairi. Tokay ağabeyimiz 26 aprelde Matur yaz gününde kışlar жылы yattan eğlenip kaytkaş, umırzaya şişekleri başların kalkıtkaş dünyaga kelgen. Olalar içinde bir köp ekiyetler, eserler, şiirler yazıp kaldıra. Bugünkü kişide biz onun koy bir eserlerini sahneleştirip de көрсәтербез. Şulay edip Tokay'nın tuğan günün bilgilep öterimiz. Var bugünlülük bütün dünyada var bir yem bugün. Nerseler bugün bilem? Bayram bugün, bayram bugün. Bizim için uşadıklar, şöyle gidip kırdı bizim aramızda.
şirin Tokay. Sonrası şölenler bilen ekler dünyasında yoğaldım. Okay sen şölenlerini alıp durmuşka men yoğaldım. Туған тілін жырға салған Токай тілі бізні биікте яратқан. Шүрелеріне су анасын оқып көпнің бала көңілі мен артқан. Eğlenen öbürler tırmış yaptı beyren kisi bu günde Doğan günün bilen diler Kurlan her bu günde. Şüreler bizni beyramga şakırdılar. Yedi beyram olsun güller alıp bitken, korlar eri bitken, vah vacip bitken. Ey şüreler! Bartayıp bitken indi. Ey karinada kızıl ve birgine kuyulmağın bir vah vacip gün. Eyde balalardan sıraları. Balalar bugün inci beyram. Kapılar Tokay'ın doğan günü. Şurali. O'zingni batlığa getirip xalqqa tanıtkan. Balalarının yaratkan giroylары itken Tatar halkının büyük şairi Abdullah Tokay'ını unuturga yarıymısın? Siz büyük dürüst kildiniz balalar. Beyramimizge rahim etiniz. Biz sizin bile oyunlar oynarız. Jırlarız. Türlü motor şiirlerimizni söylerimiz. Heydar Akbay, iğrensin, artayan bilen tut. Alma. Tutur, yapşır otur. Adamı sesi bilir, derim küsküne, ve doğamalar ibalat, bana üsküne. Yok, gerek veririm, dinamini satırım. Babamla da yatasın ve almışsın bile. Akıllar makmal, tırış yaşayı, suraylar şey tutun. Artayı zıkkış bunlar, 3 milyonlar sığacağız. За окном сияет лето, за столом сидит дитя, у окошка бокового книжки пальчиком водя, за уроками прилежно, повторяя много раз, слово за словом читает и не сводит с книжки глаз. Приглашает его солнце: детка, выйди погулять, во дворе, в саду побегай, хватит больше, не читай. Засиделся ты на месте и читаешь ты давно. Посмотри, как здесь привольно, посмотри во двор в окно. Говорит дитя на это солнцу встречные слова. Должен выучить уроки я как следует сперва. Поиграть всегда успею, когда делаю дела. А до той поры не встану ни за что из-за стола. На занятия и отдых сам себе назначил срок. Со вниманием неослабным продолжает он урок. Засвистел, запел на ветке в это время соловей. Он свистит, поет о том же: выходи гулять скорей. Засиделся ты на месте и читаешь ты давно. Посмотри, как здесь привольно, посмотри во двор в окно. Соловью во дворе ребенок говорит свои слова, должен выучить уроки как следует сперва. Не зови во двор соловушка меня, должен выучить уроки я как следует сперва. На гуляние уроки сам себе поставил срок, с интересом и вниманием продолжает он урок. Сниму яблони из сада, тянет ветку, выходи, для прогулок ночью время дома больше не сиди. Погляди, как здесь привольно,
окно. Говорит в ответ ребенок те же яблони слова. Должен выучить уроки, а как следует сперва. Не идут на мне игры, друг мой яблонька, пока. Вот не сделаю уроки и дела наверняка. После этого всего-то мало времени спустя должен выучить все уроки, книги к школе приготовила дитя. И бегом во двор, кто хочет здесь со мной поиграть. Я уроки приготовил, книги, ручку и тетрадь. Улыбаясь солнце из-за тучки ему как раз красным яблоком из сада, к нему яблони тот час засвистела, запела за щеку свою песню соловей, царь встречал его поклоны всех верхушек и ветвей. Сәхнә бетеренә, Нурманов Нуриманов чакырады, сагыну. Балалар, мен сезгә Тукай әкиятләре буенча сораулар бирәм. Сез балалар җавап бирмәгез. Залга бирмә сорауларны. Кәҗә белән сарыкның капчыгында ничә бүре башы булган балалар? Молодцы. Шүрәленең бармагын кыстырган егетнең исеме кем? Батулла. Түгел кем? Дөрес балалар, әфәрин. Шар яра дип бар урманны җыеп, кысканга былтыр, кышкыра быел. Şurele, молодцы балалар. Сәшен тарап, алтын тарак белән и бизәнә ясана вә шуннан соң кинәт суга шума. Нәрсә кала асмада? Анасы калмый шума бит. Нәрсә кала? Алтын тарак бала. Этләрдән куркып кем кирегә йөгерә? Су анасы. Кәҗәне кем пешән белә сыйлый? Кеше түгел, исеме малайның? Али. Dünyada күп нәрсә белдең. Син нинди тел аркылы? Туган тел аркылы бала. Дөрес. Арагызда матур итеп Габдулла Тукай шигырен язар. Эх, сөйләр идем дигән балалар бар, балалар. Шигырьләрне матур сөйләргә. Әйдә. Әзерләнеп торыгыз, кемнәрнең сөйлисе килә, яме? Әйдә. Исемен әйтеп шигырь бas. И туган тел. И туган тел. И матур тел. Әткәм әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әткәм әнкәм ишектә киләгән. Аннары төннәр буе әткәм хикәя сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмем берлән сине. Кичкенә чакта шатлыгым, аңлашылган шатлыгым кайган минем. И туган тел, синдә булган иңеле. Туган, ярлы кагыл дип үзем һәм әткәм әнкәмне хода. Булдырдым, әфәрин. Кіріп барат Казанға, туп-туры киттем қарап, шаптыра атларны күчер, соққалапта тартқалап, ишиді шатлық білән нурлар шешіп аяқшын, искән әкрен жел біле ағаш яфраклар қалыпты. Әр тараптың уй миңа тик әллә ни жырлый укый, нәрсәдәнләр күз ілінген һәм тәмам басқан йоқы. Bir zaman açsam koydum, bir türlü yatkır karam. Ah, bu neydi ayrılığım, ömrümde bir tapır param. Sağ bulunca, kuş, bəxil bul, eminim turğan yerim. Men bulay şulay item deyip türlü
uy kurgan җирем, хуш гомер көткән шәһәр, инде яракта калдыгыз. Ах, таныш йортлар, тәмам күздән дә сез югалдыгыз. Былтырдан әфәрин, балалар, Тукай төненә багышланган кичәгезне ахырына якынлашты. Аны туган тел җыры белән тәмамлыйсы килә. Бу безнең аңа булган тирән хөрмәтебез, ихтирамыбыз булыр.